Ripoti no siende na kukoloma siongozi ya mauvo kuma wadini ya mutonguni ila kaunti ya Kitui evinda kuthi Ingi honi yo itina wa kwithiwa kotiwa makwani alama tongo iko vamusini wa ilovi kwi matuko 25 mwini wa katano mwakani oyo wa 2019 kwithiwa wa MCA mwamulo ni kana kura cia kivila cha U MCA wadini esu ya mutonguni isiokewe vulambikia ona oyu esaso yu itaesa kutwaiwa ondola withitwe uimwambatia evyo vya kiuteti musee wa mati unokitiaa kivila kiuna chama cha CCU aivingana na Felix mbevo baridi nake ulawa ina chama cha NAK na angi Ingi vala ona itina wa musee wa mati withitwe aiweta niwa wasindete usakuani usu ende itina wa matokeo kutangaswa asani we kona mbevo baridi atangaswa tawe musindi na itina aithwa kithito chawia kumana na kiyu musee wa matino nosie itambia ya kuthacha Ingi ikoani Kotini na munene wa masako vala usikatite George ndoto tawe musikatwa wa mbe na ula spika wa bunge ya kaunti ya kitui na mbevo baridi akasikatwa tawe musikatwa wa keli vala unethi wa ayenda koti usu usukumi spika wa bunge ya kaunti esu ya kitui bwana George ndoto anenge notice muvea usakuani na mivaka wa IBC wa iliosia umbunge nikana matangazo kivila kiuta kithei na minenga de matuko ma usakuani ungie kutwaiwa kuyanana na mea ya usakuani vanthi ya Kenya nikana kethiwa kivila cha U MCA ni chatiwa kikithei spika wa bunge ya kaunti esu aileta kunengane notice kwa muvea wa usakuani yulu wa kivila kwithiwa kikithei nthini wa ilungu ya mithenya 21 ajumia utuusu jaji wa koti munene wa masako Justice George Odunga ni unawetie kana ngaliko ya usikatani ya ilete kuevwa ngalama sia ikoani yu ni musikatwa oingi aiweta kana onaitina wa usindi wa baridi kwikwa itheka nikoti musikatwa ndaisa kosa itambia ya kumanyithia muvea wa usakuani na mivaka yulu wa uthei wa kivila kiu cha U MCA wadini esu ya mutonguni ovo asume ukonia usakuani wa wadi esu ya mutonguni methitwe mbalikanini sia koti vula musee wa mati withitwe ayendekethia kana atungiwe usindi wake na muno ayendekethia kana kura isiokewe kana enendema musakwe oingi otondo mamusakuye mwakani wa 2017 kwanzia ya umelu Nicholas Muthoka ndilivoti ya Cheni TV.